Bismillahirrahmanirrahim wa nafa'ani bi ulumihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngangit ingsun ing iki kitab kang den aranan kalawan kitab Safinatun Naja. Hale ngalap berkah kalawan nyebat sakabeh jenengan Allah pada uga nuduhkeun ing dat tungkul nyata lapad Allahi atau nuduhkeun dat ing sifat nyata lapad ar-Rahmani lan lapad ar-Rahimi. Ar-Rahmani sifate Allah kang maparinan nikmat gede-gede ya Allah ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur sifate Allah kang maparinan nikmat cilik-cilik ya Allah ing dalam akhirat pakot. Alhamdu utawi jenis puji kang papat iku lillahi tangtu kedawe Allah Rabbil alamina kang mangeranan ya Allah ing wong alam kabeh. Wabihi lan kalawan Allah nastainu jaluk pitulung ingsun sadaya ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunia wadini lan pira-pira perkara agama. Wa sholalan muga-muga ngawuhi rahmat sapa Allah wassalamu lan muga-muga ngawuhi kaselamatan ya Allah. Ala sayyidina ing atase Gusti lanang ingsun sadaya Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi wekasane pira-pira nabi. Wa alihi lan pira-pira keluargane Kangjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kangjeng Nabi ajma'ina tegese sakabeh pisan. Wala kholalan ora-ora kekuatan gawe bakti dening Allah iku maujud wala kuwata lan ora-ora kekuatan gawe saking doraka deneng Gusti Allah iku maujud billahi kalawan Gusti Allah ala alayhi kang maluhur ya Allah al-azimi tur kang maha agung ya Allah. Bismillahi mimitian kaula karena iya kitab anu diaranan kitab Safinatun Naja barianan ngalap berkah ku sakabeh nyebut asmane Gusti Allah anu 88 nyaeta Asmaul Husna. Ar-Rahmani sifatna Allah anu maparinan nikmat gede-gede ya Allah inda dina alam dunia tur dugi ka alam akhirat. Ar-Rahimi tur sifatna Allah anu maparinan nikmat leutik-leutik ya Allah di akhirat tungkul. Alhamdu ari jenis puji anu opat lillahi eta tetep ka Gusti Allah. Rabbil alamina anu mangeranan ieu Allah ka alam kabeh. Wabi sareng eta tetep ka Gusti Allah nasta'inu menta pitulung urang sadaya ala umuri dunia kana pirang-pirang perkara dunia wadini sareng pirang-pirang perkara agama. Wasala sareng muga-muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah wasalama sareng muga-muga nambihan kasalamatan ieu Gusti Allah. Ala sayyidina ka pangeran urang sadayana Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina anu pangakhirna pirang-pirang nabi. Wali sareng pirang-pirang ka keluargana Kangjeng Nabi wasabi sareng pirang-pirang ka sahabatna Kangjeng Nabi ajmaina tegasna sakabeh kabeh. Wala haula sareng ante aya kakuatan gawe ka Gusti Allah eta bukti. Wala kuwatala sareng henteu aya kakuatan kur gawe doraka illa billahi angin ku Gusti Allah al-aliyyi anu maha luhur ya Allah al-adimi tur anu maha agung ya Allah.